Okay, all right, stop. Collaborate and listen. Yada say, yabacho, train, and skepo, ahaya, and wadrono. Ahaya sports, ahimfie, na for that matter, Kumase Asante Kotoko, ahimfie, yakuta stories nina. Information in yakuta ni dewa, said the Mrebi Kubaji, ekaya no, yakuta information in na dewa, ewa hanuma. Yɛde Asia ɔkɔtɔkɔ no deɛ gya sɛ ɔnsɛm manhyia sɛ nsɛm ne ade na adehyia no nyinaa nso ne ade anti no gya kɔtɔkɔ filas ne deɛ sɛ yɛyɛ yɛ adeɛ firi manhyia no deɛ yɛmpene ma ne nkɔ ɛdan akyi ne ɛsie nkyɛn mu saa o daabi yɛyɛ yɛ adeɛ na afei nneɛma awie pɛyɛ nti saa pɛpɛɛpɛ yes saa da ɛteɛ a bibia ɛtɔf yɛkuta good producers executive producers paa nti filas no ɛtumi ba saa na ɛma wohwɛ me faale yɛkuta me a fillers upon fillers, topics upon topics. Na Kotoko some no any other clubs and they mostly Kotoko. Yekutani dewa enya ketu akra. Oh ya has ni so subscribe na say modi ano so yekutamo so modi ane kakra akra enya bete kra dewa ni nyina no yede some Ghana this year. Na de adru so yi Asante Kotoko ahemfie yetena se a digest ewrewremu na stories behind the scene amanfo and come out here near the amount. You might counsel man can you know near Sneno and I'm sorry, a bro, and to was yet. And yet the day yo, and yes, I will Casama, Conwayan Chin, and I hear you, and then yes, nay, antese, and afi, and then a form rammery be any had ye bro, and you didn't couldn't be no Asia war. Yes, young far and 7 shots here and from on 10 times so. Kumasa Sante Kotoko, na ye per morphine donzo. Yes, that player from Hafia. Yes, Bobo Kona Sweye ewo Guinea. Na me pacho me yakwadan no story or GBB tum one Kotoko agree sika obegye ne ticket mpo omo ye ya ansa nanko ne camera goalkeeper no enanka eba me pacho akwadan no wa ama enam se hafiafo no ehunu se ani aba ho saa no omo man another 2 years contract Cratch ne say if you de into atena fi renew obo e de ama o morphine donzo no no just by the way tip of the iceberg na me no twakwamu e the amount na de tie nyina and say no be sa ma say Kotoko attackers no wo mo still aye so mo tobi ka ho nti en life is Kotoko e beto potent striker ba ko no de to just see ano wo Kotoko team ni mu a Albert Amwa great Olympics oba vis chamber for awuchenum dinani mu ho and of course Sudan ni one guy be Yusuf Abdul Yakob yes one also attacker. And see, so munya backwen implement squad no now for complement him and kunim no a real crop ya metema dia. And see the yet here and it's almost shake up wusu ba wusu no more or less or a winger na otimi subo number 9 there. See ano obekaya transfer window no shas here na no a certain player who experience ye pa your friend John Entwiduku. Yes. Or experience ye pa na me pacho womo ehwe no ni di nkomo kakra na entourage no ni di nkomo 31 years na Kotoko company for no su se ese ni age no with all due respect or stroke kakra with current crop of players are more to no 21 24 no ni ade a enti ekokoye se womo ekọ sana na ese enter next season couple of time ya no so twas a investment ewo animu ho no mo enti omo twentwen say okay entry yes I twen ho aba ne sa ye kọ commercial break aba na yakwa ku Guinea yenya young guy bi ho ne ade na no na sa donzo no de niam to fam ama na ye bibia ho no nti no ama omo sa enter negotiation with John Entwiduku enti what sa deal na sa resurrect ya e ma na nyo wanwa eno enchiremu a ye de ma ye na tie for exclusively na omo say the nsusanso no AC Airco ewo ho no nti John Entwiduku Dreams FC striker na oye secondary boy 11 wise tete no anase ofiri ho no wise and okoboy Ismail Boboko no and of course otwaso ko Al-Shabab and Nadi El Ahly Boboko no boy oboka kra no mde ni ma loan e ma Mexel El Makasa now obo 1 year loan wie no e na Mexel El Makasa womo eto no permanent na oboka kra ho e na Pyramid FC so eto no from Pyramid and okobo Boboko e friends Tala El Gaisa Sporting Club. And on yata frame say Army Vanguard and also Egypt wa
where journeyman from Army Vanguard one kobo I Faisal Jordan or Jordan and our free on man Dreams FC and 2023 the year of our Lord we see a kind edi ama woman or 31 years agenta me pacho now the more friend neighbor no those who know bano waka check Kotoko say one striker or no so age near between 29-30 Kotoko see ebefa 29-30 na free waka che there any or 30 ni bi wa hanom ti John Entry region between 30-31 also experience Africa terrain him as our experience Ghana league ni ma ball no ba journey wo yes into a danimu wa ebeboa na afi ni nuanoma complement na manema atimi awie nkunimdie so ma Kotoko that's it omunya no a na afi Yakub mo ene abet amwa ne Evis Chei bafo a wuche mo enso eboa na omo akeka kabuma ne sa na aye 2-2-2 na se 4 attackers ena Kotoko enya me ba cho je yatse tene se John Entry Duku ene Asante Kotoko nkomodie no ya sa resurrect because of Donzo dealer amaso na Donzo agent no esade player omuzu se wanyini kakra esade mo no omompe no ne senti enanei wo mo sa ekodi sa nkomo na hwe so mbetimi anya John Entry Duku a na yemfa nto anim se nkomo de be free ma ba bia no ye de be ma ye na tiefo na ya toa so afro akoyanim kwabena wusu no so yes or a free agent for now na when renew the contract ama bibiani Gold Stars womo change omo direction kakra womo eso omo sesam with youngsters e betum rikarane e pitch no so any ade a na womo abwache na esi nso so che atuama na gihwa wotena fa akonso a na wo ya bibio nti womo jeja players ni bi ama bi toa so akoba bi eso omo kobia na Prince Kwabena Usu renew the contract ama bobo ku friends bibiani Gold Stars ya tesa Kotoko nso as usual papa emo dey football club Asante Kotoko bobo no ene no edi nkomo wo machia abon nkomo waka de obeje Kotoko enam so oba as a free agent the salary obeje na Kotoko so okay ye pini achi aba ne akobisa abrewa enti Kotoko gusu a kwa akobisa abrewa se bewie nyame nenim Kotoko twentwon mo na ase anaso mbeko ya tesa Prince Kwabena Usu wa atwenyem twen Kumase Asante Kotoko likely say Prince Kwabena Usu so echirebe din ama crop ya metema na one player me pacho amanfo ebise na siye pa Lord Amwa ma bronen samso dewa amount na mami chase say Lord Amwa nanka wone Patrick Asiedu nyina na eba Kotoko the same day Lord Amwa no ejina nifa faso na Patrick Asiedu ejina benkum faso ma brekum Chelsea Patrick de ende wawie wabe Kotoko player aye nyina yenim dada manim sem now Lord Amwa Kotoko sika omre call ho no me pacho yen kan say ebia a certain amount to be let me quote any amount for example for instance me more vivid amount but let me quote any amount for instance ebia Kotoko the 200 cedis asam kan and a call ho a ehwa Oma wie bibia kwada ne Kotoko di nkomo kra wie nti so the 200 an example all things being equal the example at show money 200 and a call ma brekum chese oh ye de no na eba befa Lord Amwa ehwa motia no munia ha so kunso ye so mu ye 2.5 na so mu di 50 to so na nana kwame nom ne ade brekum chese mpanyimfo eka bi ewom no as Jack munia no ma top up o munia no ma won kran no I top up nti Jack o hini team die example so hyemo wonfa kakra to so na yenso yemfa nsogem e wo brekum ha na je nyina ye nua no mo a ne sase nyina so asanteman ene ade a na Kotokofo ese da wi Jack so sa de oyes anso a ha dwen kakra enti has ebo ram but yesi akwada na tena se woni ne team no wo ma ya analysis akwai be so ma wie analogy so mo ye bia arrive to the situation say Kotoko e be boa no enam se Kotoko no woni kotei ene be press up position no ene obo kakra na nua no so bokakra wo bi na mo bi ani branim sa pepepe na emom ekoye se wo kɔ hasa ozu se ho ne de na no ebia na enwie pe nti whether has si komedia breakers in doors on asa nurse no was say my heart day for Kotoko na ne mind day Kumase eno eni nchiremu no je yatie ene se ene brekum Chelsea executives no ehia mu ye meeting wo mo invite Lord Amwa mpanyimfo no bi ene omu ji nkomo wo ma reach agreement say hey
oti don wo de obekwa enwo atiko ne ko ekobo na sumdiem na yempese yentem bese yemfo odo entina na afi yen kantra that ase odo na ye enti Lord Amwa Bekum Chelsea I am willing so be release no e de ama Kumasi Asante Kotoko aja wo mu krase no ma na didwa enti ne o ma ba ho ne ade a wo de yemfa nko na bibia nwinkunu yesu nti sika ba ko mu kan ye no eno a ene dadin personal terms a Lord Amwa ene Kotoko awie no eno nso ene dadin as they say adumidumia over the weekend obetu kwan by Friday Kotoko be a set of announcement biem enti catching so likely so say weekend na mu no either say Friday Saturday Sunday no me ba chow ono so ba be the medicals kama say the tenedu eye ne de ne no na ono so aba be yo e de ma Kumasi Asante Kotoko na afi adwuma na Kotoko adwuma na eye na omo ye e de to aso no e ba be kan right back no home na ekokoba saade a na tese nei Kotoko omo recruitment we dey jack eye adutwam na esa no hye papa enye ketwa eno eni nchemu a yaba betienti medicals it's almost enchombe buki day a ombe medicals no na omatumi atoa so e de free honomo eno no nti ama Lord Amwa ho nkomo yes ena ya ma John Entwidukun so ho nkomo Kwabro Wusu Prince ono so ama ne ho nkomo kakra yes ewo sa kwantempon kese so highway so Asante Kotoko ahemfie GH life ana unhu sane niema esi kono na obisi na fa hookie biema tenedu de no ne ade na shoka na onka hwe okay I mean fa tenedu a ye ne na wie no as say wa sign a contract ama Kotoko no wa your first interview with a club na by the way of niema odro ni ntine fa nto anim was say dream come true e the man say obabe Kotoko player was say kania no ebo ni second division no he was no mu twa mu konhwe Kotoko e was hey krobia hey timi there that mebo bio and so they call Legon City sir adum bia dum no free Legon City so ababe pie mu e obia your friend say Kumasi Asante Kotoko no na o say Kotoko ogitum so more massive supporters na obabe ya dwumaden e de ama wo mo eno eni nchemu a ye de ma ye na tiefo o say Steven Odro and I any favorite player ni idol kama pa eno no nti obehwe ya Zico so na ono so adwumaden ya Zico Steven Odro chimno wan no ye no ono de watimi agyina mfimfi wo aye no pokekra kwan so e de ama Kumasi Asante Kotoko yemfa nto anime se Tenedu Samuel o se jersey number 34 eno e walling so obehye adumbi dumie na etechene dru ne so a onya jersey number 34 a obehye pa na the enti opa jersey number 34 ne say the first ever opportunity onya ayebo Premier League no jersey number 34 eno onya e de hye enti aben bosom Jesse anasa baba en idol Jesse na ni jihu ye papa beside the godfather player openasem pa your friend Richard Sinenu formerly of Kotoko yes Richard Sinenu osi akoda no so anasa bra no so no say Jesse number 34 and the godfather Kotoko asha 34 there any our bow no so by to so asha 34 na one former player no bi klotemu di nkomo ama o maka chanza Kotoko emu adeye na was in a tackling and a shooting from long range and then super ability kasi pa top notch what the airback what the coach Ogum edin komo personally coach Ashane boss crash ya be boa mo aso CD ono so ashe coach boss Jack mpanyufo on frey yemra yan so supporters ya be boy dwumaden ama team no afa ne team apa e de franam say last year de see ye ni nyina no ye hunu bi na ye wachichi enso na aye bibio ho but ya ba de ni aba yaba ni aba aha akrantia ne ma omo ba betwa eniema ni nyina aburo no e de agu fam ti ye kanfo de amount se Oscar Mark Boutique wo mo ne kutae mu ansa na re show kan story airba no Oscar Mark Boutique wo Kumasi a ene ma magene bra Oscar Manu Oscar Mark enidwa wo mo ntade e feyie papa Kumasi adum ene omo wo afenso woko ejuso yes wudru Parfum na hotel nchia so ho ko achi kakra mepacha obisa Sunshine ultra modern unisex salon Sunshine ultra modern unisex salon na in fact womo ebotre womo emema so yi omuti ho natural dreadlock ibo mo lock hair e ho no mo ye massaging womo ye manicure eno nsa ye pedicure eye bibia enti sa wo ye wedding na pese wanim
makeup ni makeover ne ho antese ne na no a e ba cho ene ho a ene ese wokọ na ho fe sipi esita every premier don number betu dwa e de ama ba do dwojo so a Parfina hotel ese de nei wo toa so akọ anim kakra no no abisa se sunshine ultramod unisa salon opeso ni omo edidwa na mom yamfa nto animan se si akumasi asante kotoko ene shokan na ye de letter bobo kwaya from sa Accra Lions e de ba bontene betu anim redie e ma hu bi now shokan munaf Mohammed de be banyina ne se it's likely se kotoko ne de edana kuma so opeso oba enti amicably one Lions panyimfo no won be sort niam na afi Yahu said in Susan between Ako, Eddie Ama, Boboko, Asante Kotoko, Sisi Kotoko, the way Jan Baby, train cra, and Yahu Presso cra, train such shokan, dear no, Bibia bet me a club to play no, and Sana Asante Kotoko, so making a move, Omaba, Omahana and Jansonas, Omotrina and China, Omba advice, Omoho, na so many Lions, Edin Koma, Womo Edin Comonti shokan. The move no silla, it's on. Na it's likely say be to me atu kama edi ama bobokwa ye fronsa Asante Kotoko na yensan fanto anim say sisi ama ye striker na adwuma ne de ama but 4 players training 4 players training aside Shokan and our friends kwa bena wusu and yenfa nto anim tenedu a waba sisi and Kratcha your friend say John Entry and deal no resort no any ade no me pa cho yam fan to anim say 4 players and ne Kotoko training wo no mo ye trust na me tete say wo betimi afam 2 ba kon Victor Asamoah ba kon enso ye former Wafa player ye friend Nusa otu kwan na waba yes one Musabi Nusa one guy bi sa yes last year kram so ko pia kakra edema Okwa United and Joseph Mreku and one guy be from Tamale on also called Serbia where a defensive midfielder Kotoko be 4 players in 2 aka omo usual players one target woman no eno any chemu a ye dey tuja ama United for exclusively now also onsa aka be sa pepepe na ICT enti Kotoko ne de emu aben anya ketu akra yes sa pepepe na etie ono ma ye dey tuja ama United for na ye be compile list no na won position by position be bia obi a ebegina free na krobia remain supreme yamfa nto anime say coach Ogum na ka say Wednesday no ni team near training but ni nyina mo no okọ review kakra say we fully fit but okọ medical review as see ade it's likely say by Thursday Friday there oba join ono ankasa ma pon ma team no ma to aso akomanim eno ene de tujama in a team for me de Derek Saint Kizito me da so ni dia hia mu live GH live so ye de be see ha ni a shawbo aka kro say ye show we see the fillers how do be brown also kan hu na di achi na subscribe we na afi yemfa inkunimdie no enter from mom yemfa nkwani geo chrome sa pepe ye do see ha onyankopon inshallah. Thank you for watching. Everybody, yeah,